Hello guys, this is Donoram Yakso and welcome back to Joto from YouTube channel. So first of all, I need channel subscribers and viewers no KHAKCHANGHA rio. Akit is NIDEI tonai joto takum from PHRUNGMO from YouTube channel. So ke phai tinyo chong channel lipne videos ta tinini videos ma tawa sa phis ka no din ka request kyo jeta from YouTube channel so subscribe ka ko yo ta subscribe ke ready. Akabuni login notification bell icon no press ke notification on ke tinda abon ke biskang ja videos ro ngai channel so update ke no business ka no so bani. Ke phai guys tinini topics ma taw chong abna salai negrana. Tinini topics song ha जे United Bank of India वो account तो नहीं रहो जे UBI Bank वो account तो नहीं रहो नौ नी account नो break ही है नौ नी वो तो ये नौ नी smartphone पे थ्रू online दिखे break नौ नी account नो up to date के नहीं आखे नौ नी account नो सारा हम तो कोई break नौ नी mobile पे नौ check ही है सिमाई वो नहीं हमारे topics नो तो ये से तीन आउट नो वो video सो तो को नहीं आखे नौ ना practically KHEYOH book नहीं A to Z process break खाने बाकी ना वो जो तो सुनो ना क्या बुन बा पंद्रह नो videos नो नाये तो नहीं राइसा मुझे का तो यान जरो के फाइदे तीन जे United Bank of India तो नहीं रोंबो पंद्रह नाये नेगराना ना केमाई मतो ब्रेक चों चिने account up to date केमाई चों सासा वो चिने mobile में आखे 좀 저도 시요 이제 진이 뱅 에코노 좀 업데이트 케리냐 생각 좀 진이 브랜치 비짓 케니 나고 아그 진이 뱅고 탕에 좀 아보나 업데이트 마케리요 아카로 탕에 좀 진이 파스북 프린트 케리요 파스북 프린트 케리면 이거 세 좀 심하요 제 진이 에코노 음사타리오랑 뜨고요 음사타리오랑 스타요 저도 수로는 좀 디테일스 심하요 아케 파이디 뛰면 좀 뱅고 탕에만 이케 진이 브랜치 주하니 비짓 케톤 나에만 봐요 좀 사서 주하니 जे जों नाइनिम जो को ब्रेक चिने एकोनो जों अप टू डेट के जों सासा चिन मोबाइल बे के ये नाइमे तो चाबन नाइले नाइग्राना आके अबन तो फ्लुका या क्वेश्चंस का अब प्रोसेस न तो सा क्वेश्चंस का न क्या सिरिनि नामो काउ तो अब सिरिनि नामो के बोसे नौनी मोबाइल नंबर नौनी बैंक अकाउंट में लिंक उमन नंबर अब नौथियो तोंनि नने नौनि लोगे तोंनि नने नौथियो एक्टिव तोंनि नने अब हासिके नारो बो प्रोसेस न खेमेने बट नौथियो से बैंक अकाउंट में लिंक उमन मोबाइल नंबर क्रे हासिके नारो वो प्रोसेस ना यूज केमे होने क्या बन बा पंदा उन्होंने रिक्वेस्ट किया जेता उफन रो बैंक अकाउंट बाय नाउ ने मोबाइल नंबर नो लिंक क्या कोई ता सिंके नारो नाउ ने बैंक वो थांगे साला नाउ ने ब्रांच विजिट किया नाउ ने अकाउंट बाय मोबाइल नंबर लिंक करेला दे के फाइदे ताव चंगा सु काउ सेमान के डायरेक्ट ने ले ना ब्रेक प्रोसेस क्या ना ब्रेक चिन अकाउंट अप टू डेट क्या ना तो डायरेक्ट जो मोबाइल स्क्रीन थांगे ने ना अब प्रोसेस नो क्या नहीं बा पंदावा ताव चंग पुइलावत मामा के नहीं ताव चंग के हा एप्स का डाउनलोड के माला नहीं अब एप्स नि मुंके यूनाइटेड E-Passbook ये तंगो आके अब के गूगल प्ले स्टोर चंग माइ नहीं के फाइदे ताव चंग स्कांगो प्ले स्टोर थांग लेग्राना प्ले स्टोर थांगे अब एप्स नस का डाउनलोड के लाराना के प्ले स्टोर थांग नहीं बा पंदाव ताव बो प्ले स्टोर हा नहीं नाउ नाइ नुक ना नाइ देबो प्ले स्टोर हिं तंगो बो नाउ प्ले स्टोर खुलो दे के ताव आं बनो खुसा नहीं के खुसा पाइ के सा कथा उन नाइ नुक ना बो सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स इन तंगो बो सर्च बारो क्लिक किए बोरो सुये चंग मातु नाइ के बोरो क्लिक के सर्च बारो के बोरो क्लिक के बोरो सुये UBI ओके पासबुक इन सुये PASSBOOK के UBI पासबुक इन सुये के बनो सर्च के सर्च के नहीं पंदाव जान तोला वो तंगो रो नाइ नुक ना फाइ कोपसा दिके वो सर्च टूल्स के बो सर्च टूल्स क्लिक किए सर्च के नहीं के सर्च के नाइ दिसा कथा वो फाया यूनाइटेड E-Passbook ये बो एप्स फाया इनके बनो बो नारो इंस्टॉल ये नाइ नुक ना बो इंस्टॉल मो क्लिक किए बनो चंग इंस्टॉल मा के नहीं के क्लिक है पाइ के तो बो डाउनलोड स्टार्टिंग ओ निमा उन तंगो बोरो इंस्टॉल मो क्लिक पे ये डाउनलोड स्टार्टिंग नहीं तावा के बो डाउनलोड ओंनी तावा नाइ तंगो के बो डाउनलोड ओं पे यहा चंगमा नै सिङै तावा डाउनलोड चले तंगो के बो डाउनलोड ओं नै सा समयला नै अबन बो पंदा नारो सा वेट के तंदे इनके आंबो तावा बो वीडियो न सा बारा के तो थाने हा बो डाउनलोड मोर नले चंगनाइ सिं के मान के वीडियो स्लाव नै मन पंदा के फाइदे तावा चंग ऑलमोस्ट डाउनलोड ओं हा तावा नाइ लेना बो डाउनलोड ओं पे इंस्टॉल ओं तंगो के इंस्टॉल ओं पे तावा आके बोरोन चिप ओपन के निके खेमायो तो आं बोरो खेमान दारे एप्स तो नाम तो नै नो नाइदे बोन राव नाइ नुक ना नाइदे यूनाइटेड E-Passbook ये बो एप्स पाया के तावा बोनो खुसाना बोनो खुसाय चंग नाइ नैना बो बाइट मातमा खेमाय के तावा बोनो क्लिक है के नाइदे बोदि के पेज पायो बोरो पुइलाओ सायो चूज योर लैंग्वेज सिंगे इनके बोरो नुं निने जे बुकति काउ नुं काम खेम चाबनो चूज केला दे बोरो क्लिक है के बोरो नाइदे बांगमा तो बांग्ला दे असमिया दे के बोत्रे ट्रे काउ बुतों अपन बा पंदावा जेन राव बुकति मा काउनो कंफर्टेबल ओं सेलेक्ट केला दे के आं तो इंग्लिश से कंफर्टेबल ओं अपन बा पंदावा इंग्लिश ना सेलेक्ट के सेलेक्ट के बो कंटिन्यू इमो क्लिक मा के नाइ चंग बो कंटिन्यू इन राव नाइ नुक ना क्लिक के बोरो नाइदे बो देखो जी पेज 5 पियो
borok ke chung tama khene bo lekha thaibai ko tomon ro nai nukna bo terms and condition bo broni rules and regulations ron ro porim chake pore nai meyo pore paike bo agree mo click ke agree mo click ke allow mo click ke permission sangke ke allow mo click ha allow mo click ha ke khela ke pai ke nai de boro brekhe pai boro ke customer ID or account number in sayong ke boro non je United Bank of India ni account number abono boro stawi ride non UBI Bank account number boro stawi boro non jan account number na kro emodi ke boro stawi nanai ke faide taw angai ne account number stawi nai boro no nai tone taw account number se tongo 0091 ke sai pa account number se pa ke aboni tolawo nai de no nai no nai next ko click ke next ko click ke tolawo kan mainsa register mobile number ni sayong ke register mobile number means je no ni bank account by link to mobile number ando no skango pa saye phaimo je no ni mobile number by link ongmo number ko hasen kan robono kheme yona ye kabon ba pando boro register mobile number sanye tongo ke taw boro no ni bank account by link to mobile number no stawi rede janjani kroya modi ke ake abum number bon non thiyo loge active toni nanai ke boro ngai mobile number stawi ha ke mobile number stawi nai stawi pe ke botolawan na ro nai nokna ke ha proceed ni tongo mobile number staw pe ke ke bo proceed ni mo chung click ma ke nai ke faide taw proceed mo chung click ke na bo proceed mo click he tre biskang nai ne grana ma ke mai mo tong ke proceed mo click he proceed mo click he pe ke taw boro ke ha I OTP phainai one time password je nong mobile number rima abo number ro OTP phainai inke abo OTP phaya sa wait ke de taw mobile track ha OTP phaya ke taw angro OTP phainai OTP mai sope ha ke ro OTP story nai ke OTP stow ha stow pe ke dan himo click ke de inke submit mo click ke de botolaw submit to submit click ke de submit mo click ke pe taw ke uchi boro track ha page ta pe ha enter new 4 digit mpin hin tongo inke track ha ke ha confirm mpin he tongo inke boro ke no bo apps no nung khusabuyo password tawye password se ye khulok ni man boye boro ke ha no password namye mala nai inke boro ke ha thai bri password namla de 1 2 3 ma ke general khasong modi ke tawang boro password namla nai jam chumodi ke thai bri inke no po jan general khasong modi ke password namye la mayo password thai bri ne ke tawang se la ha 09 one se hang ke tolaw pho chi confirm mpin hin tong ke abasa ko je nong suimo abono same to same tolaw pho suibi de trewai ha inke taw suipe ha suipe ke dan himo click ke de inke bot tolaw submit ni tong bo submit mo click ke ready ge submit mo click ke pe ke nai de user successfully register ha ni already register pe tha ha ke bo okay mo click ke de ke bo dikhe chung register ke la mayo ke taw okay mo click ha okay mo click ke pe ke taw ke bo login ke nai ba panaw password sanyo abo password ke je time bo nos namo abo password nos tawi ready thai bridge nos namalamo taw ang borai password staw nai staw pa ye bo login mo click ke de login mo click ke sa loading chole nai loading chole pa ye nai na chung track ma khemai mo tong loading on pa ke bo dikhe page payo ke boro na nai nok na sa katha boro account bagrani mo phainai je sponi account abo bro ni mo phainai inka abo tolawo naro nai nok na boro sakao balance bu nai no nai taw sa ni account balance tong abo butaw naro nai ye nuye tong abo deposit mo dai bo balance no tong sakao aken abo ni khui pie boro tolawo tongo boro no ha nai no tham no rino ba no do kao bo no do ma nim sin taw no ha no ke sai khai nai bo bet ma ong ake phadi taw chong nai leina ke poila bo ha home page ake abo ni khui pie jabo home page lai bo account info mo boro ha legrana ke bo account info mo ha ke nai de boro kan ni account number nai 129 naro 9 nok tong na boro ake boro ni available balance po taw ni account ram sa tong abo po naro 9 nok tong na ke abo ni khui bp abo ni lai bie jang other account and registration mo po tong boro po tre ni account tong ha singka boro account holder id number boro staw ye tre po register kheye lamayu ken aboro to try to kre ke bo ke ase kon ka bon ba panda nga bolap no maya inke bo ke ha ke to ke home page so chung nai legrana puila o no tongo bo passbook himo inke bo passbook himo ke mat ma khemai chung boro taw ha ye nai legrana ke passbook mo click khena puila ni passbook mo click ke nai de boro joto so ni account ni details ni passbook ni details joto so boro khno nai ni account number ni account type ake ni branch book to yo ake IFSC code MICR code ake customer ID joto so boro ni pno nai account name address bo joto so naro nai nukna inke
aboni khoipi tauke chintiyo tre tha kausung mungket mainke tauke chini account no chung brekhe updates kyo nai momani inke account updates kyo nai hasingke chung mama khenai account updates kyo nai bok pandawa back ke web na no account updates kyo nai bok pandawa chi bo passbook mo no chung ma nai ke bo passbook mo click khede passbook mo click khenai passbook mo click ke ko chi tolawa na ro nai nukna bo nai de passbook ni tong inke chi bo passbook mo tre we ha boro se di ke boro se nai boro se ke nai de na ro totally boro nai nukna na ro nai nuk tung na bo nai de account ni up to date song ha boro tre phone nung nai ne ha singke bo next mo click ke thani par ha no nuk nai nai ni account no satar yo rang sto yo satar yo rang KHEYAOH joto su nung boro details nai binai ke tau nai de bo tola on next ye nai nuk tung na bo next mo click ke de next mo ke tre tola ni page so thang nai de par next ke tha singke pa ha chung tola nai mai bo previous mo go thaya kinke bo previous bo click ke skam ni page so chi su be inke bodi ke chung chini account na up to date ke chini mobile by chung nai ye tongmayo chung chini bingo chini branch of visit ke tone nang ya ke I hope nom chimek na kaham ke bo brekhe up to date song gabani lai bi ye tauke tre next thang li pe na ke bo ke passbook ha inke passbook pai ke bo personal ledger ye ke ha tong bo passbook lai bi ye bo tre no ha mau ke no ni mau ke bo no ni mau chung click na personal ledger mo boro click ke de boro click ha sing ke boro ni ne personal ledger ro boro tre boro ro pho balance to mo ke boro ro pho nai mi nai education bo ye food ni bo ye fuel grocery health travel abon ba pandaro ko tong ne ke boro to ang use ke ya bon ba pandao boro den no na asu kama ke sak har me ya ang use ke amon ba panda su sifon sia bon ba panda lo bo it ma on okay abon ni lai bi ye to ke chong nai nai account statement bon no thamao ke account statement bo account statement mo click ke de account statement mo click ke nai de bo register your email id at nearest branch to bo ni email id no ni branch by no boro link ya sing ni account by email id link ya sing boro ko bono ko use ke mene but ani email id bo by register ke amon ba panda bono use ke me ke ta wan back ke ta ne ha okay mo click ke account statement nai pe ha ta ke user profile mo chong nai le nai bo user profile velet ma on ke bo user profile mo click ke de bono brima wa ke user profile lo ha sing ke boro ni profile nai ni branch ke ni customer id account background ni mong ni address mobile number pa ha boro nai no nai inke bo kang ha user profile inke aboni khoipi ye bo change mpin hen ro nai nukna bonu ba mau ke bo change mpin mo click ya singke nong bonini mpin bonung boro slai la maine jenong chumo dikhe boro chi mpin tanu slai la phimayo mpin mane mpin means bonung application bo je use kema abo password ma abo password no boro ta ke slai la nike boro nai de bo enter new for je mpin mo boro thai broi password no se la de je no brekhe khaso inka aboni tolawo confirm mpin abro bo je no sa ko brekhe soi abdi ke send to same soye submit kya singka nini password slai ye thane ke bo ke password slai la mo ha inka setting tre no ha no do mau ke setting ne to bo setting mo click khede setting uket ma setting o click kya singka nai de boro chung mak ma ke mai sakatha one default passbook account boro ni ne account number no nai aka boni tolaw ke bot tongo transaction per page mo ke boro transaction per page mo ta boro 10 ro nai nuk to na 10 ni bai ku to ke boro click ke de boro click ke nai de ne passbook updates ke po no msa jora naim chu no pa boro nai me yo ta 10 rite ha ke boro keji no nai keji page ke hawo ni keji jora op no nai up to date aka aboni lo ya go next ke thang ke telephone no nai ke aboni khoi bia page ke hawo bang ke nai nim chu ke boro no nai me yo nai de page ke hawo ni 25 jora no nai me yo up to date ke ya ke bono chong use ke en general msa jora nai chu nai me yo ke bon ba pandang to always 10 to yo ke 10 to nai ke aboni like khai bia to lawong ha choose your language ni to boro no kau phoslai lam yo je no bukti kau no kam kem chi ke boro ang to english select ke te yo ke bo nai de bo english mo click ke boro tre kau bu to hindi to english to aka tre boro mak kau to somia to bangla to ke abu de ke tre kau ba ma to je boro no bukti language non ro comfortable on abu no ro change ke select ke lam yo aka bu ni to laga keep data for period to boro num ni passbook updates ke nai po no msa ni nai tal dum de nai tal tham de nai tal ham de nai ke pa han de nai abo boro select ke to me boro je set ke ti me ke all no ti yo all ti man ba panda to yo ke set ke asing ke bo save un thane inke
bokang ha setting ingke bon ba pandola nono sapek nare ha account balance berke check kana account balance to boni ne pin password se ye no login ki ka saka was nai no to ingke tre bo to lawas te stake no to na ro boro ke bo offer moro click ke bo offer ro ne de boro ma available kre offer ro get feedback boro feedback bo apps ni de oni ne maso problem ke bo nung feedback rimayo bo apps ni company ro no rono boro ni issue je ni problem ma khop je ma tong boro type ke soye bo send ke mayo no boro je customer no yo bo apps use ke ni ma khop je ma tong ke aka bani khoye jang bo tre ka ke refer a friend inga bo kenin palna bo nung bo apps send ke mayo whatsapp nung ba facebook nung ba je tin bo social media website yo nung boro je bo apps no invite ke mayo bi ka bo kenin ba panda refer a friend mo click ke de refer a friend no click ke na de boro option bang ma phaine whatsapp de facebook de nung book te hoim chu boro je huye nung invite ke je bo apps no use ke kho ke on to ne rono pa use ke ri mayo ron po bodi ke bank account de mo number link to hasin ke inge bo elat mo click ke de boro to ma phun ye ke boro to teto krika moha nona sanima ke je sanima le pa no sapek na re ha ke bodi ke ye naro jan jane nauni account no naro bo apps no use ke naro kahama ke jo hani je sumoyo naro naim chufu nauni account no up to date ke na ye tomayo ake nauni account no balance sum sa tongkroi naro nauni mobile be na ye tomayo I hope no kaham kem chikna bo ain video so inke naro by chance naro chia sen to na sinke kahama ke bo video som chi somay yang ye ta sinke ano comments de ke seride je buktima jaga wan naro chia ano comments de ke seride ano clear kini try kene ke tini ni videos la basu no naro joto na ye tonde tre biskang bo videos bode nang bo panda samung chumo videos ro tuibi phainai kabuni bo panda naro channel so subscribe ken bo tapodi okay videos so naro bo samung chumo ro ma hasengke videos no like ken tapodi ke tini bo panda le basu no joto bai ma lai phine treka videos so joto no khakchangha